What the fuck? Chelsea, behind you. Daai lippies waar van die radiator by kerk op, daar is hulle net 'n bietjie uitgewys. Ja, ek moet dit Are you going trick-or-treating? No, probably. Ô, menina, vai comigo, não deixa eu fazer nada. Oi. Moço. Sabe que não tá bem, velho? Ei, ei. Ai, não tá. Oi, bebê, Agora eu quero fazer uma pergunta.